لندا حكجب سموت قبطو حاجته أفقابو قدي ساندي مالك أزجلتا أجرامة هي كتا ديمي هي كتا ما جل لينغت إيه مالنو أهون إنكر في اللون هاي نعم جيفتر النزي هاي ملم 100% sure عني لنجارة إن قرط السجانة مبلا بزاسات إن تري سجا مبلا علو أنت كاشان نفكن يعني تيك توك deactivate target أفعله أجر ما أنت كاشان نفك موت عم بس أورد لالو موت عم بس أورد لالو كاشان نفك يفلك عم بس أورد لالو يفلكوا كنو بدن مساك جن أنت يتناقلكم مالس إيه كلاسيكال نو موسيقى وساهون كلاسيكالو من عندهون أورمو أتاكم تلك تقول مالو كلاسيكالو مالس مالشيل لالو كلاسيكالو لانتا مانسيونا ساك ወንድሜ እኔ መልእክት ሰጥቼ ለወንድሞቼ አስተላልፋለሁ። የመጨረሻ መልእክቴ ከተቻለ እዛን ቀን አካውንቴ መኪና እየነዳው ነበር፣ ሰው ገጭቼ ነው፣ አህያ ገጭቼ ነው፣ መሬት ተንቀጠቀጠ፣ አሜሪካ ፈረሰች፣ ኑሮ ውድነት ገባ ምናምን ከምትል አሁኑኑ ወይ ብትሞት ለሰው ልጅ ሞት አልመኝም። አንቺ ቋንጣ ሳሪት የምትባይ አንቺ ማብረሽ ማለት ነው። ዲአክቲቭ አሁን አርጋችሁ ብትጠፉ ባትከስሩ በጣም አሪፍ ነው። እኔን ማስፈራራት እንዲህ መናገር ማለት ወላሂ ዲፍረንት ነው። በጣም ተዳፈራችሁ። ንቃት ነው። ውሻን እኮ አባቱን ስለናቁ ነው ውሻውን የሚመቱት ይባላል በኦሮምኛ። ስለዛ ሂተኙ አይዟችሁ ናውራው ስለሌላ ነገር ነው። ሄዳችሁ ተኙ። ኤኬም ችግር የለውም አይመጣም፣ ማንም ይመጣልኝ የለም። ምን አለች እናንተ ባመጣችሁ ተወስ ነው እግዚአብሔር ያለች ቋንጣ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማሸነፍ አሁን በአሁን ሰዓት ላይ ፐርሰንት እንደውም ምንም አይነት ነገር ጥርጥር ራሱ የለኝም። ምንም ትንሽ እንኳን አልጠራጠርም። ብታመን ባታመን ስለሆነ እውነት ነው ምልክ እኮ ማለት ነው። ሙባረክ እኮ ስም አልንገርክ መክሰብ አማጦሻ ስቶንቺንም ምስኪን እያለች ነው ዩካም ኦኬ አዳምጪ በደምብ ላላ ቶፊኮት ይኩን ማተክ ይጋሊ ዋነን ከሲ ረካ ይጅሩ ለክኑን ሳቂ ተርሲ ኩን ቶፊኮት ኢሰካና ላጊ ተርሲ አኪከና በለቻ ላላ ኤርጋና ከኒ አርጊተኒ በአሁን ሰዓት ላይ ዝም ብለህ ስም ብቻ ነህ የያዝከው እንጂ ምንድን ነው? ምን አቅም አለ? ምንም የለም። የፈለግከውን ነገር የፈለግከው ሰው አምጣ ትሸነፋለህ። ትሸነፊ ማለት የስ ኔቨር በዛ ቀን ያውቃል። እመኚ ይሄን ሪከርድ ሁሉንም አመጣልሻለሁ፣ ፖስት ማድረገዋለሁ፣ አመጣልሻለሁ። ምን ፖስት አንተ ማለት ነው ወንድ ነህ። እኔ ሳሸንፍ ምንም ነገር የስ ያለ ጀራርቲ ሲኒሞ ጀረደንቴ ወልዋማን ይዱፈኑ እንዲጀራ ወልዋማን ጀለ የስ ሲንጀት ኩኒ ሲና ወሊን ተበጥ ጨሉ ሜዳ ኩኖ እዚህ ማላዋን ብቻ ሪከርድ አድርጉ። እግዚአብሔርን አሸንፋለሁ 100%። እንደውም ምንም አይነት ነገር ጥርጥር ራሱ የለኝም። ምንም ሻኪ ቶኮዩ ይቀቡ እግዚአብሔርን ሲሞደቴ እርገን ሲሞደ ቦደሞ ካልሆንኩ እነግርሃለሁ። ተዘጋጅ። በጣም ነው የምናጠፋለን። እግዚአብሔርን እውነቴን ነው። እንደውም ሳሸንፍ ዝም ብዬ በትንሽ ስኮር ምናምን እንዳይመስልክ ሞራል በሚነካ ነገር ነው ማሸነፍ። እኔ ከነን ሲሞዱትዩ ዋን ሀምሌ ኬሲ ጡቄ ቲክቶክ ራ ኢጀ ቀበቴ በዱነን ሲሞዳ ወላሂ ወኒነ ድጉቤ ይሪባል ለና ድጉ ትሸጂ ቋንጣ ማለት ነው። ይሪባል ሞቹ ቲክታክ ራ በዲስኒኬ ጋፈሰና ጅልቤፈቴ ኒደንዴሱ ጀቴ ባታቴ ኢሲኒስ ሞ
መቅሰፍት ቃላችንን እንዳረሺ በአንበሳ አይደለም ጨዋታችን። ካለቀ በኋላ ካሸነፍኩሽ አንቺ ካሸነፍኩሽ ተንበርክከሽ ትችላላችሁ። አይለምደንም ከእናንተ ጋር ጌማ አይለምደንም። ትችላላችሁ 10 ጊዜ ብለሽ ተንበርክከሽ ነው የምትወጪው። እኔም እንደዛ ታርጌት ላይ አድርገው ሙቤ ያላ والله بالله ergaadha akka dhaaddannaa wayiiti leenca guddaa irra kaadhuu naan jettee si tokko mogiiftar isin tokko leenca guddaa yoo irra kaadhe naa kennanii ummata sodaachisuudha. Ummata waan hin dubbadhu wallaahi waan na mudatee barana. Irra kaa'i harkaa bahu. Ani kasiin jedhu mube dhiirti mataa gadi hin qabattu. Dhiirti ilaalaa lama eegiin tokkoon gurbattii dura afaan nutti bantee nu arrabsiiftan achirraa afaan tinfaashii takka banuu dadhabde. Siigalee tinfaashii takka banuu dadhabdeeti akka taatee ditte ergitan nama faana akka argani utaalan takki jechaan nama furaa waraanan. Siigalee jechaan furaa nama waraanan yookiin nama dhufee sitti alba'uu ofirra asa haasa'u ummanni gaafa asli akka taate gurbattii tana beektan isaa madalti. Garri akkam taanee yookiin ummata kan akkam goonaa dhatu yookiin hamilee jechaan nama mo'annaatti deeman kana waan ta'eef saayikoo kee kanaan hin jijjiirin atin waan akkanaa ta'aa hin jedhin. Waan fedhan ta'ani ni mo'atta inshaallah ni mo'atta. Kanaaf abdii takkas hin kutini. Haasa'uun homaa faayidaa hin qabu. Ummanni haasa'u ati deebii namaa deebisuuf hin sigale jecha isaanii waraabbatuun kee kun ummata agarsiisuun bareeda. Sigale nama waa agarsiisuun bareeda. Argaa ila kunooti ati kophaa keetii waan gootu ummata oromootii waa godha waan ta'eef nama agarsiisuun kee bareeda. Eekiin illee baga rabbi fidee baga gurraan illee dhagaye kana waan ta'eef kanaafuu hoo uf duuba takka xiqqoo sii tana sitti hin dhagamin obboleessa kiyya ankasiin jedhu akkana jettee mataa hin qabatin wanni jedhu fata ofirraa jedhu siigalee wanni dhufanii asii si sodaachisaniif si gadditu si asirra boottuuf si waa wanni jettuuf dhufanii asirra si qaaqaaran kana siin jedha jabaadhu siin jedhu. Thank you. Masa namummaa warra jala jirtan hundi keessanuu sanbata xiqqaa galgala sa'a sadiitti taphni geemamu bee sa'a kanarraa urfaayidee godhachuu beeskisa daqiiqaa 3 gaadha. Maalinni yoomessa isaa qofa himtu sanbata xiqqaa galgala mubeen geema qaba dhumate viidiyoo uummata isa jala jirta jecha kana jechuun nama dhiba. Sanbata xiqqaa galgala sa'a sadirraa taphni geema mubeen ijaa qaba jettee viidiyoo bakka teessutti akka teessutti maxxansuu dandeessa. Ammatti jechi gochan ta'u waan taateef tokkummaa gochaanii qabaachuu qabna. Tokko ta'uun fala inni tokko ta'e diina jalaa gala yookaan hiikkaan qaba. Hiikkaan namummaa dubbatee jira. Taphni namichi taphate tapha ijoolleeti waan taateef tapha akkasiitii miti jarri yooma jedhu yeroo hunda huma jedhu jechi garuu gocha booda tokko ta'uun fala inni tokko ta'e diina jalaa gala. Nuti tokkummaa afaanii maree tokkummaa akkasii qabna. Akka baay'inaa nama 80 dhibbaan dhufuu dandeenya. Isaan nama 10 nu injifachuu danda'an 10 nu mo'achuu danda'an. Xiiqii aslii qabu jarri. Waa baay'ee qabu jarri. Namni kun gatii qaba. Rakkataa hundaa nama sagalee ta'uudha. Gochaan irratti argamaa jechuu barbaada. Maaliif ammarraa beeksisa walitti himaa viidiyoo hojjechaa fi piroofaayilii godhadhaa warri giiftara taatan warri giiftara waa bituu dandeessan. Arjoomi harki arjaan cabu dubbadha arraba dhugaan iddoon dhabu akka idiriisitti wacuu miti. Arraba dhugaa dubbachuu arjummaa gochaanii qabaachuudha. Kanumaan jedha irratti hirmaachuun gochaanii ijaarama gochaa barbaada wanti kun. Kanaafuu irratti hirmaadhaadhaa waan sinirraa eeggamu gochaan ta'a argama. Yeroo makamuyyuu namni waa jedhu baay'ee jira. Nama gochaatu hin jirre waan taateef namoonni hin dubbanne biraa dubbatanii dhiifatama. Akkee nagaama sagaleen koo. Dhagaama. Ani wallaahi billaahi maalan areweetta. An meeqa qopheessee fi gurbattii kana Oromooni mubaarikiin biratti argee jaallate. Siigalee. Idriisiin kan fidee Oromootti gabbaasee mubaariki. Meeqa qopheessiteefiin jedheen akkanam tokkotti. Bara akkasiin gaafiin koo. An kun akkam na aarsaree. Wallaahi billaahi kakak isuma mubaarikiin sababa kabaja namaatiin malee kanatu na aarsee kun
Mubaarakiin irratti barree barra Oromoon sababa mubaarak jaallate gurbaa kana. An mubaarakiin gargaaraatti see beektaa. Wanna biraan argee achi as naqabsiisuudhaaf iyyuu haasaa dabsiti. Amma qophaa'uudha. Maatiin mubaarak hundi isaanii socho'uu dandeenyaan akka dhufanitti galu. Akkasii jabaachuudhaan mubaarak hundumaa isaa hubata waan ta'eef dubbii koo tokko lamaan afaan gurbaaf galuuf illee ibseeraa fi jabaachuudhaan akkasii yeroo bareedaa qabaadhaa.